роҳандозӣ кард ва мо аз бозии Хуҷанд рости ҳаловат бурдем дар муқобили дастаи Истиқлол иштирокчии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ва умед ҳаст ки Хуҷанд акнун дар бозии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ки зиёда аз як моҳи дигар вақт боқӣ мондааст хубтар омода мешавад. Бозӣ ба бозӣ рӯзи панҷшанбе Хуҷанд дар майдони худ бо Равшани Кӯло бозӣ хоҳад кард, бозӣ бениҳоят душвор ва Истиқлол бошад дар сафар бо Хатлон нерӯ месанҷад. Бозии аввалини Истиқлол дар чемпионати имсола барпо хоҳад шуд ва фикр мекунам барои Истиқлол акнун дар мусобиқаҳои дохилӣ сазоворона баромад кардан аст. Онҳо аллакай соҳиби як ҷом шуданд, суперҷоми кишвар, боз ҷоми кишвар дар пеш аз мусобиқаи ҷоми кишвар ва ҳамчунин мусобиқаи қаҳрамонии футболи мамлакат. Хуб, лаҳзаҳои гулчини ин бозӣ пешкаши мо бо шумо гардида истодааст ки бубинед футболбозони Хуҷанд ҳам шонс доштанд дар бозии имрӯза. Хеле имкониятҳои хуб буд барои дастаи Хуҷанд. Дар қисми дуюм Сергей Скалян дар нимаи дуюм бисёр хуб дурахшид ва имкониятҳои хуби голзаниро ҳам маҳз ӯ дошт ва бозингарони Истиқлол фурсат доштанд. Манучер Ҷалилов дар чанд маврид метавонист муваффақ шавад, вале ҳамлагар капитани дастаи Истиқлол дар бисёри ҳолат аз фурсати хуби голзанӣ истифода бурда натавонист. ҳунардамои дарвозабони дастаи Хуҷанд Далерҷон Баротов ҳам дар сатҳи баланд буд, ҳам Рустам Ятимов, ҳам Далерҷон Баротов дар сатҳи баланд ҳунардамоӣ карданд. Албатта ба истиснои он голе ки Рустам Соиров зад. Ҳоло манзури шумо мегардад ҳамин лаҳза ки чӣ гуна бозигузорӣ тавассути 4 бозингар сурат гирифт. Шаҳром Сулаймонов, Рустам Соиров, Ислом Зоиров ва Манучер Ҷалилов ва ниҳоят худи Рустам Соиров ки тӯбро ба кунҷи дарвоза равон кард ва ҳисоб боз шуд. Агар гӯем ин голи зебо хато намекунем, чунки комбинация ё бозигузорӣ дар сатҳи баланд анҷом дода шуд бо иштироки футболбозони дастаи Истиқлол ва он ҳам дар поёни рақобат ки онҳо ниҳоят муваффақ ҳам шуданд. Хуб, баъд аз чанд лаҳза дӯстони арҷманд маросими супоридани ҷоиза ба беҳтарин бозингар ба ҳайти доварон ва ҳамчунин ба дастаи иштирокчӣ, дастаи мағлубшуда дар финал ва ҳамчунин барандаи суперҷоми мамлакат сурат мегирад. Хуб, ба Насим Ҳамидов, Холмурод Абдусаломов, Ғайрат Рӯзибоев, Акмал Буриев, доварони эҳтиётӣ Абдулло Давлатов, Сайвали Турдиев ҳоло ҷоизаҳо тақдим карда мешавад. Котиби генералии Федератсияи футболи Тоҷикистон Давлатманд Исломов ҷоизаҳоро ба ҳайати доварон тақдим мекунанд. Воқеан ҳам кори доварон дар ин бозӣ бисёр дар сатҳи баланд буд ва бояд аҳсан ҳам хонд ба ҳайати доварон бо роҳбари Насим Ҳамидов аз шаҳри Душанбе. Хуб, беҳтарин бозингари ин бозӣ Рустам Соиров, муаллифи голи ғалабаовар, бозингари ҷавон соҳиби истеъдод ки баъд аз ба майдон омаданаш тавонист тӯбро ба дарвозаи Хуҷанд занад ва беҳтарин бозингар ҳоло дониста мешавад аз ҷониби масъулин ва арзанда ҳам ҳаст. Ҷоизаро ҳоло директори генералии Лигаи футболи Тоҷикистон Сайвали Шохурбонов ва Рустам Соиров тақдим мекунанд. Рустам Соиров ояндаи футболи кишвар аст, дӯстони арҷманд. хуб, акнун ба ҳайати бозингарони дастаи Хуҷанд тақдим мекунанд. Албатта бозингарони Хуҷанд арзанда ҳунарнамоӣ карданд, бояд аҳсан ҳам гуфт. Нобас аз он ки онҳо ба бохт рӯбарӯ шуданд. бисёриҳо мегӯянд бозии хуб аз ёд меравад ва натиҷа боқӣ мемонад, вале ҳамин ҳоло ман фикр мекунам барои Хуҷанде ки баъд аз як моҳ, зиёда аз як моҳ бозиҳои муҳим дар сатҳи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дорад, дар ҳамин сатҳ бозӣ кардан ин бисёр ҳам хуб аст ва фикр мекунам ситоди мураббиёни Хуҷанд ҳам бисёр машаққат кашиданд бозӣ ба бозӣ. Онҳо ба дастаи рӯз бозӣ бисёр муҳими хонагӣ хоҳанд дошт бо дастаи Равшани Кӯлоб ва мо барор мехоҳем ба дастаи Хуҷанд дар он рақобат. ва албатта имрӯз танҳо як гол ғолибро барои дарёфти суперҷоми мамлакат муайян кард ва он ҳам дастаи Истиқлол шуд. Вале футболбозони дастаи Хуҷанд имкониятҳои хеле зиёд доштанд дар ҳамин бозӣ ва онҳо ҳам арзанда буданд албатта, вале аз фурсатҳо хуб истифода бурда натавонистанд.
دسته‌ی غالب حالا با میدان دعوت کرده می شود با منبر افتخاری و حالا مدال های طلا رو برای سوپر جام. خب با هیئت بازیگران مدال ها را تقدیم میکنند اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان انور شومرزویف، همچنین رئیس کمیته ترتیب و انتظام فدراسیون فوتبال مملکت طاهر نورزاده با هیئت بازیگران دسته استقلال تقدیم خواهند کرد. ما بالاتر اشاره کردیم که هیئت دسته استقلال بعد از بازگشت از لیگ قهرمان‌ها اینک باری اول در موسم امسال در میدان‌های سبز کشور در بازی‌های رسمی هنرنمایی کرده ایستادند. حالا هیئت بازیگران، ستاد مربیان، کارمندان این دسته با مدال‌ها قدر می‌شوند. امروز در هیئت اساسی دسته استقلال هنرنمایی کردند دروازه‌بان رستم یتیموف، حمایتگران نیکیتا چچرین، همچنین ولادیسلاف بازیگر خط دفاع ولادیسلاف، همچنین اسکندر جلیلوف از کنارها هنرنمایی کردند. از چپی میدان دلیری مناظرف از راست شیروانی محمدشاهیف، در مرکز میدان نوریدین دورانوف بود. اینچنین بازیگری دیگری نیموفیز شهرام سلیمانوف، بعدن اسلام سویروف با میدان اومد. در خط حمله اریک باکوم، منوچهر جلیلوف، رستم سویروف بعدن وارد میدان شد و این هم گل زده رستم سویروف در پایان رقابت که گل غلب‌آور بود. خب سوپر جام کشور حالا با کاپیتان دسته استقلال منوچهر جلیلوف تقدیم کرده می شود. جام را نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور علیشیر اورونوف با سروان دسته استقلال حمله‌گر این دسته تقدیم میکنند. ما از فرصت استفاده برده استقلال برای به دست آوردن سوپر جام تبریک میکنیم و سال 2022 رو هم در میدان‌های سبز کشور دسته استقلال با برار آغاز کرد و باشد که در فضای فوتبال قاره هم دسته استقلال در آینده با چنین نتیجه‌های بلندتر نایل شود و مخلصان دسته استقلال رو هم با این پیروزی دسته دوست داشته خود در بازی برای به دست آوردن سوپر جام کشور تبریک میکنیم و حتما روزی پنجشنبه منتظر میشیم که استقلال در مقابل ختلان چگونه بازی خود را در چمپیونات لیگ عالی کشور انجام میدهد. بازی سفری بسیار دشوار خواهد بود برای دسته استقلال و خوجان در میدان خود با روشن کلوب بازی میکنند. خب دوستان ارجمند، همین حالا گزارش مستقیم رو به انجام میرسد از ورزشگاه تالکو آرینا از رقابت دسته های استقلال و خوجان. بازی رو برای شما شرح و توضیح دادم. من بابا خالمرادزاده در یک جایی این پخش برای شما با گروه کلانی تکنیکی مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش منظور شما گردید. تا گزارش نوبتی سرمند و پیروز باشد. خیر.